大家平安，大家baik tu soal kadam-daman hama katinana sulibat. Sakatu soal kadam-daman hama katinana sulibat. Tu soal kadam-daman arja supina kaino sama si mazai tua korusai. Mazai tua dosa suratan, mazai tua tapuru katu tiro kayang patu tapuru katu shiva kayang. 哥罗西书2章13节到19节。Katesangas nama caimo ni te ayau toa semas ayatoa izuanu pasariu sariu saka ayatoa ini kamuna na sepalava ketoa pineneta kakudan amaliano caw-cawan lakwa paki saslang mun tay krisitua papuvalot noa semas sa pagkatananga ata pasari-sariwa panulat. Pai, azwa binichikan tua maruta kiama nga ata pinasariwan tua patara pinitan mabana sinisang pasaryo tanutin. Sinurisan nga amuri penua semas sa pagkazakazan na pitua yujika sa sorapi nanga ay chua sinan jujika ni Kirisitu sumara patuazwa marka pinaka ro palabalawak katwa pinaka pupiso-piso sa cucuri na pasa taridungan kizenger tua kinatamakaya taya madu pite ayaw toa kana caw-cawanga manasika ula ini kamuna na maaday toa ti mga toa patara kakanan katwa teke-tekeren patara sika parisirisiang parisirisi no remada radaw ilas si seke-sekezan na adaw maraka pinenetya kakudan aichu namaya tutsu ailungan sini pukelang tuaza uri mancez no tevril ti Kirisitu mavana kauridan ula ini kamu na pasca dengan nazwa na mi puvaru-varungan na caw-caw nami tekutukuan aro paala-alay tua maraka sa sekaulan ni tari babaw haichu namaya tutsua caw-caw naki paparanga tua pinacunan pakisumali asini pakelang sa ikemudakudan tua nekanu patsugan Timadu ini ka nakamalaki chain tua uro ati Kirisitu paurid amin kamasi tua uro ati Kirisitu mana uri sika venara mapauji noa kinacabat-caban penulat masa ruusa si pasay-chay noa papi-cepi-cean au sa kiparain tua varung noa cemas sa pada muaca-aca aichu kai noa cemas sinwi chike mazai tua 哥罗西书2章13节到19节。从前因为你们有罪性，又是没有法律的外邦人，你们在灵性上是死的，但是上帝使你们跟基督一同再活过来，他赦免了我们一切的过犯，取消了那对我们不利法律上束缚我们的罪债记录，把它钉在十字架，毁掉了它。在十字架上，基督亲自解除了那些灵界执政者和掌权者的权势，把他们当作凯旋行列中的俘虏，公开示众。所以
不要让人在你们的饮食、节期、夜宿或安息日这些问题上用条例来束缚你们。这一切不过是将来之事的影儿，基督才是实体。不要让那些坚持有特殊眼见、故作谦虚、崇拜天使的人，使你们丧失了得奖的机会。他们随着人的幻想，无故狂妄自大，跟元首基督断了联系。其实，只有从身体的头，就是基督，整个身体才能够得到滋养。借着关经经络互相连结，按照上帝的旨意逐渐生长。爱求把那西米奇给马在段哥罗西书2章13节到13节。阿西尼布达万将军都查看的曼的曼，为与基督连结呀。阿米那基参与多达什么啥的耶稣克里斯多，是那呀将军为与基督连结。身处在充满宗教禁忌和传说的台湾，我们在大众媒体推波助澜下，容易会接收算命、星象、风水等信息，甚至教会界流行先知预言、方言祷告、医治复兴特会等，这些都会让人误解，以为灵界和空中掌权者的权力庞大。然而保罗很早就提醒信徒不要被骗，无需害怕，因为主耶稣已在十字架上解除其权势。只要与耶稣基督连结，我们便能按照上帝的旨意生长茁壮。行来讲点，今天我们要默想祷告的是，我的生命如何与主耶稣连结呢？爱照顾今天个草湾，爱照顾那些奥罗马带那个那去参与段什么啊？的耶稣克里斯多是哪也带女的去参与要连接。那今天那不灵安了，都说个zaman那讲kini turu dasi nubu开暖什么啥个开努力。主啊，求你帮助我，这世上虽有灵界与空中掌权者，但我深知只要与你连结，我就无需害怕，因为你已在十架上解除那些灵界执政者和掌权者的权势。奉主名求，阿们。mali tu coba jaman ai coba sini bu latinana suliva tu coba kini daban大家平安，谢谢。